만나서 반갑습니다, 대통령. 몽골 오신 것을 환영합니다. 네, 이렇게 만나 뵙게 돼서 반갑습니다. 한국과 몽골 간에 어제 우리 대통령과의 정상회담을 계기로 정말로 새로운 더 깊이 있는 관계가 만들어지길 바랍니다. Өчигдөр болсон манай хоёр улсын төрийн тэргүүний уулзсан тийм өөрөөр дүнгээр дамжуулан манай хоёр улсын улаан илүү өндөр түвшин хамгийн ашигтай 움직이려고 хүсэж байна. 특히 의회의 역할이 매우 중요한데 우리 의장님께서 한몽 관계 발전을 위해서 각별히 관심 가지시고 많이 지원해 주시기 바랍니다. парламентийн үүрэгч бас маш чухал гэж үзэж байгаа. Одоос Монгол улсын харилцаа улаан илүү хүндрэлээр нэмэгдвэл Эренцэн доёрт анхаарал хандуулж өгөх хүсэж байна. 한몽 관계 발전에 대해서 매우 기대가 큽니다. Би өөрөөсөө солонгос Монгол улсын харилцааны хүчний төлөө маш идэв надад байна. Хүчний төлөө надад байна. 감사합니다. баярлалаа танд. баяр ерөнхийдөө цагаараа шүлжиж баярлалаа. 대통령님 먼저 감사드립니다. 이렇게 시간 내주시고 예공을 받아주신 데 대해서 진심으로 감사드립니다. Хоёр улсын орнос дипломат харилцаа тогтоож, түүнээс хойш бас Солонгос улсын төрийн тэргүүн нэлээдгүй удаан хугацаагаар айлчлаг удсан 15 жилийн дараас Монгол улсаас айлчж байгаад таатай байна. 우리 두 나라가 1990년도에 수교를 하였고 그동안 꽤 오랫동안 한국 대통령께서 몽골을 국빈 방문하지 않으셨는데 대통령께서 15년 만에 몽골을 이렇게 국빈 방문해 주셨습니다. Таны явдаас энэ удаагийн Монгол улсад хийж байгаа салбарын усны айлчлал бол хоёр улсын харилцаанууд алтан өсгөө тэмдэглэж шинэ удаа алтан үеийг тогтоож байгаа юм санамслагтай харилцаа болж байна. айлчлуулж байна. 존경하는 대통령님의 이번 방문은 양국 관계의 황금 시대를 열어가는데 아주 매우 중요한 의미를 지니고 있는 계기가 되고 있습니다. Өнөөдрөөс Монгол улсын иргэд гадаадд олон улс орнд амьдардаг. Үүнээс хамгийн олон иргэн бол Солонгос улсад ажиллаж амьдарч сурч боловсрч байгаа. нийтдээ 60 орчим мянган иргэн Солонгосд ажиллаж амьдарч байна. 몽골의 많은 국민들이 해외에서 체류하고 있는데 그 중에 가장 많은 인구가 대한민국에서 체류하고 있습니다. 현재 한 6만 명이 한국에서 체류하고 있습니다. Хоёр улсад дипломат харилцаа тогтоосноос хойш Солонгос Монгол улсын хоорондын эдийн засаг худалдаа, бизнес, соёл боловсрол, эрүүл мэндийн гээд маш олон чиглэл харилцаанд өдрөөс өдөртөө өсөж байгаа. 그리고 우리 두 나라가 1990년도에 수교 이후 경제, 문화, 교육 등 다양한 재반 분야에서 역동적으로 확대 발전해 왔습니다. 관계가. ялангуяа Солонгосоос ажиллаж амьдарч байгаа иргэдээс Монгол улсын эдийн засаг тодорхой сүмээр оруулдаг хоёр улсын хооронд бизнес эхэлж байгаа улсуудаас тодорхой Солонгосын соёл бараа бүтээгдэхүүн монголчууд маш их өөрчлөлт хэрэгэлдэг болсон. 그리고 한국에 체류하고 있는 몽골 국민들이 우리 경제에 또 기여한 바도 아주 큽니다. 그리고 또 영국 민간 부분들이 우리 두 나라 경제 협력을 활성화시키는데 중요한 기여를 하고 있습니다. 역할을 하고 있습니다. эрүүл мэндийн салбартаас Солонгосоос монголчуудад маш их хэмжээнд очиж дэмжлүүлдэг. 그리고 보건 분야에서 몽골의 많은 국민들이 한국에 가서 질 좋은 보건 서비스를 제공받고 있습니다. Энэ хүрээнд таны айлчлалын хүрээнд энэ удаас Монгол улсад хамтар судлалын маш томоохон нэмэлт зохицол байхаар энэ том шийдэж байгаа Монгол улсад эрүүл мэндээс маш том өөрчлөлт оруулахыг шаардж байна. 그리고 이번 방문 계기로 몽골의 국립 제2암센터에서 아주 진전된 그런 성과가 있어서 이 암센터가 앞으로 몽골의 보건 분야 서비스를 한층 더 발전시키는데 아주 중요한 역할을 할 것입니다. Миний хувьд бас парламент 5 удаа сонгогдоод ажиллаж байгаа. Улсын хурлын дараад өнгөрсөн 4 сард томилогдсон. сонгогдсон.
저는 이제 5선 국회의원 출신이고요. 지난 4월 때부터 국회의장으로 취임하였습니다. Өнөөдөр улсад бас солонгосоос Монгол улсаас солонгосоос суугаад ирсэн элчин сайд Зүгболд самуу одоо бас Монгол улсын их хурлын дарга гасан Монгол улсын 34 дэх ерөнхий сайд Зандаа Шатар 그리고 오늘 이 자리에는 주한 스퀘스곳 대사님 그리고 몽골의 제34대 국무총리님 또 국회의장이신 난드시더라 전 국무총리님께서도 같이 함께 해주셨습니다. Монгол улсын их хурлын гишүүн Монгол солонгосын парламентын бүлгийн дарга Балтэрдэн 박길든 옹골 국회의원이시고 한문 친선협회 협회 회장님이십니다. Монгол солонгосын парламентын бүлгийн гишүүн парламентын гишүүн Батбол мөнгө соёл нарын гишүүд оролцож байна. 이원 친선협회 바투어 몽서일 의원님께서도 함께 해주셨습니다. Хоёр улсын парламентын харилцаа сүүлийн жилүүдэд одоо эрчимтэй хөгжиж одоо шинэ шатнд гарч байгаа. Иргэдэл улсын их хурлын гишүүн солонгос Монгол 또 일들 의원님께서 와주셨습니다. 네, 이제 언론들은 좀 나가셔도 될 것 같은데.